Koktisalo NaharjakhaTTAADC ni Sub-Zonal Development Officer tai Deputy Principal Officer Achukthai ni bagai amjongmung. Answer kilik mani yagulo 9 July salmarni exam no postpone khlaijaka hani saklai mungrumani TTAADC habang. Bebagai Kaisnichi Center Naharjakha exam. Habanga songmani yagulo obonu pula sebok tulamuni amjongmungo answer kilik mani bai Achukthai jongjalo klainya nangkha Tripura mothani ADC habang. Patimungati ADC habangni sakao kaisen yagulo kaisa kasoi phaimani dalbital koksil samung. Aro satai klaio exam ni salja sakango TTAADC habang bai luaijak Deputy PO tei Sub-Zonal Development Officer requirement ni answer kilik ngai thangmani patimungo. Beleni lukorong sejamao klainya nangkha Tripura motha bai teijuljak TTAADC habang. Abon bagai 9 July salmarni exam no postpone saklai runani nangkha TTAADC habang. Patimungo ta upsojora rajakhor agulini advisor chomuni amsaini khoroksa xerox dukan raino arrest khlaimani police binimung Joan Saha. Fiaba xerox phanlongni nokphang romjakmani yagulo mairum khongnani romyawi gunda khongnani se arrest khlaisio hnai tisajangmani koksil samung. Abon yagulo paithogo haino hai o patimungo kanangjakte khoroksa siklano arrest khlaika bisalgor thanani police binimung Omit Deborma. Fiaba requirement scheme ni bokhorokno romya karei WhatsApp tei social media viral khlaina rokna simiromoi tamu mana hini kok salaika Hasteni lukuro. Abon bagai sanmukti samani Tripura Student Federation Youth Congress tei yak sibotolni sikla motha SFI TSU DYF tei DYFI jesapano ungsitung paithago joto koksil samungno noroi 21 July salmario exam naharjaknani saklai mungrumani TTAADC habang. Koktisalo NaharjakhaTTAADC ni Sub-Zonal Development Officer tei Deputy Principal Officer Achukthai ni bagai amjongmung. TTAADC পরিচালিত সাব-জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার আবার কিছু আছে ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার এগুলি পরীক্ষা আমাদের স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরনের 70টার মতো সেন্টার আছে। আমাদের স্কুল একটা সেন্টার সিনিয়র গভর্নমেন্ট অ্যাসেম্বলি স্কুল আমাদের স্কুলে 242 জন পরীক্ষা দেবে। Fiaba sakri tlangmungo scam khlaijakmani bagai kha thuijagai 26,261 candidate ni bisingo gobangma candidate rokno exam o ajukliani koktoma. Bureau report Chini Khorang.